Кийинки хадис имам Муслим риваят кылган хадис. İslamdагы эң чоң бир эрежени бизге түшүндүрүп айтып берет жана Айша экебиздин өтө бир улуу аалым, муштахид экендигинен кабар берет. Динибизде эркектер кандай бир даражага жетсе, аялдар да ошондой даражага жете алат илим маселесинде. Эркектер билген илимди аялдар деле толук түрдө биле алат. Аялдар окубаш керек, аялдар билбеш керек деген түшүнүк жок. Динибизде эң чоң аялдардын бир Айша экебиз. Мына Hazreti Muaz el-Adaviyye aytat. Hazreti Muaz el-Adaviyye aytat. Ayşe enebizge emne üçün ayız görgön ayal deyt, orozonun kazasını tutup beret dagı, namazdın kazasını okup berбейт. Bir ayal 10 gün ayız görse 10 gün namazды okubayt, birok keyin okup berбейт. Birok 10 gün ayız görüp oroza karamabasa 10 gün orozonun kazasını tutup beret. Ayşe enebizin akıldılığın karagılı aytat, biz oşonday bolot elek deyt. Ayşe enebis ayt, biz oşonday bolot degen Ayşe enebis, biz ayız göröt elek degen emes, balkim Peygambarın ubagındagı ayalдар da ayız göröt ele degen söz. Ayız göröt elek deyt, anan oşondo biz orozonun kazasını tutkanga buyurulat elek dagı, namazdın kazasını okuganга buyurulbayt elek deyt. Boldu, жооп бүттү. Sen bilesin, antkeni bir yerde filosofiyalık bir mani var. Ana bu yerde degen orozu degen az da 10 ele gün da, namaz degen ay sayın gelip durat. Ramazan degen yılda bir jolu dep filosofiyalık ana aytıp bunu aytıp sana düşündürgüsü gelip hıcalat bolup oturgan jeri jok Peygamber aleyhisselam. Ayşe eke ne aytты? Sünnet şunday dedi. Uşinti Peygamber buyuruyt ele, minti buyuruyt ele. Yakin jürögünde imanı var adamlar Peygamber'in sünnet şunday degenge makul boluş gerek. Birinci sen baktılılık sünneti karmanuda. Sen sünneti karmanganda жашооңо бактылуулук келет деген этикат келиш керек. Андан кийин сенде проблема жок. Ар бир сүннөттүн түбүн изилдеп, анан каяка барат, каерде хикматы бар, каерде анын бир философиялык өзгөчөлүк мааниси бар, каерде бир нерсеси бар, кайсы бир Сократтын же болбосо Платондун сөзүнө окшошуп кеткен, же дагы бир макал окшош. Аны изилтиң кереги жок. Анткы сага сүннөт экени болду. Ошентип буйруйт эле Пайгамбарыбыз деп сөздү бүтүрдү. Чындыгында жооп мына ушундай болуш керек. Хикмат, анын ичиндеги иллат, anın sebepten izle bizge mildettü emez. Bizge Peygamber ayttığı oşol jetiştü. Eğer de Peygamber aytkan jetiştü emes bolup daga birleke surap atkan bolsa, anın imanında güdük var. Bu adamlar imanın жаңыртып, daga Peygamber özünü tanıştırıp, özün Peygamber tanıp daga imanın kişine kötörgön hareket kılış gerek bolot. Bolboson buların imanında korkunç var. Antkeni Peygamber aytkargan degen sözün özü buga jetiştүү bolbой atar. Demek bu adam Müslüman bolup baktılуу bolu albayt degen söz. Bu adam eğer de Peygamber derçiginde bakt bar ekeni düşünbösö, anda bu adam baktılуу bolu albayt degen söz urmаттуу bir tuğandarım. Sünnet karmana sakaldar jayında bardığı jayında, birok etikatında Peygamberdi erçiginde bakt bar dep bilbese bu adam söz türdө baktсыз bolup kala berет.